Hello friends, ma'am kita magtay halaga ng video mo proglak sering sige video sida eSevaManipur hai si ma'am. E-District and sulay bini adu da hojikti yadra mali khangdi aina nan yeng badi dai fedi yadre hai ni adu gi mote sige eSeva Manipur hai ba website portal sida oina ship tor ko mali aina fe nan theng nabdi adu sige matang di amna kai gumba nan issue am swipe di kana gumba na video upload tor ki sida kai gumba ikoina document hai gadri kon kai gumba CM apply to matam da documents any apply to matam da ko sida certificate ama yamna matam sangi aduma forward tawraga haidi khoi documents complete koidaba aduga direct mafam da satlaga kaiguma paisa khara changa lising haigadra adu piraga khudak khudak ta approve tawrakpa yarakpa yawi pithora ya haiba si amna danger na to amna berane mem si khone kaiguma online gi through da gi tawning oiraga di free da haidi paisa ting da bida adumna bisi now sing gi sida apply taw bisi amna wana haidi documents si amna sab ware haibduni mem ina hining sumna kana gumna so video da upload tawraga hairaki proof oina haidi kana gumna sumna direct mafam da satlaga lupa changa lising piraga khudak ta ekta mogi chesi sim sab yaba aduga chatragan online dagi tawba taragan hekta matam sangba yam kuin hafta ama tha am kang tha niom kang sang biyawi haini aduga gumno ji sin bataragadi adu haibiro ingon sadum comment dai khoi share tawna si ai nahan wai sem bane si eSeva Manipur si SIR ki khoi kai gumba isula ko dagi sidagi document am sangani haiduna adu sidagi ai isamak na apply tawbani si login tawraga sikar mana register tawgani haidugi matang dai ko na mayam da share tawjage apply hairego am sidana hoina kaigumba login tawning bataraga sige icon se click tawbiro adu sidana hoigo already sida username amasung password lei bataraga sida adum password namal login tawba yagani natraga si mobile OTP ki through dagi noi sida already account tawba taraga de register tawba taraga adu sida tawdribo agadi register here ai se click tawbiro si naw miyamna new citizen registration gine basida comment tawgane habdu step by step se ta'i adunga sigi video sai sumna tangi sida verification hai dikoi register tawbagi ai mem tak sabana te sum kai gumba khanna sai duna adu sida kari kari document ikone same sabe ai apply tawbi ai hebdunga sigi video sida ko share to minna se mem khangmina se bako adu sida maru ai sida sabe ai riba document si kai kai no hebdoi mem da su anjage sida ngo revenue department dai koi kai kai same sabe ai hadu ai apply tawgiba kari apply tawgi hebdu su mem da hanjage numit kyani sure hoji fangonda adugi document do fangaba fangdirba approve tawraba haibdu punna waktu yang mina sebe mem ko khangmina sebe simyam gidong kamna kana gani kai gumno na document signing batara gadi certificate adu sida domicile certificate signing batara gadi sida kai kai document require oy haibdi koi engmina sebe ko sida koina domicile sage har gadi sigi eSeva Manipur portal sida gi official manipur gi koi government gi nidon mem simyam su khangna ramgani adu sida yamna sabsi matam yam sangi de haini ko adu sida passport size photo ama sangi ko na domicile sida gi certificate apply tawge hairagadi voter ID koi apply tawrimi saktugi nata parents ki sangani aduga any identity proof haire ko na hoina pan card oigera natra aadhar amasung natra any voter ama proof pi mathau tagani si apply tawbada aduga up to date jama bandi और पता है रिको पता दरकार ओइगना तर कोई की पता की खजना थी भाई गदा अदु और माने सी की जमा बंदी आइसी मैम आइसुनन अप्लाई तौ गिब सी पुन्ना मक्सी अदु खंगमिना से kai sang khai दो सीधा दो मिसाइल की सिगी कोई डॉक्यूमेंट सी दरकार ओइगने में कोने से अप्लाई तौ मतमदा अदुगा अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ऑप्शनल सिने ऑप्शनल लाइ रहा है इसका एड्रेस सिगी documents mari si maru in sakani passport size photo ama aduga voter ID koi gi application si submit tawriba natraga parent gi aduga any identity proof ama aduga jama bandi pata si khazna gi do same ne ko domicile apply tawge har gadi aduga income certificate apply tawge har gana koi sida passport size photo like aduga voter ID mathak te same hai ki aduga ahum subada identity koi gi proof ama ko aduga salary slip of parent ki optional si so hapaswai hapto se optional le sa do pencil book copy si so hapaswai hapto si optional le do income occupation certificate verified by lambu hai ko mem si optional ni si so last ke om si de optional le do matha ki sinabo compulsory ni optional or sin mem hapaswai hapto si hype duni mem su khangam gani income certificate ki damakta aduga isigi permanent resident haji sinan aiso apply tawkhime be sigi so arangone ado hoji fokti laktri adu mem su hanjage adu karma process karai fo yauri haibdo khangmina simem sigi permanent residency koi SIR ki damakta darkar oidone koi si apply tawkhime adu sidan su passport size photo am sangi adu voter ID koi apply tawriba sigi form submit tawriba misaktu ginata parents ke dumi agani aduga identity proof ta aadhar oigereni posa mi agani aduga jama bandi sidi compulsory upload tawgana mi aduga sinabo last ke sin optionally same ne rako aduga caste certificate sida kai kai non koina certificate sabe ya risi amma ani
ahum mari fokti sida pdf ko ma'am caste certificate si koin sabe ya gane adugi damakta for obc photo obc aduga photo voter id proof jama bandi pata self declaration aduga for sc ginabo aduga sd ginabo sida no ma'am si engbiro se leire ko ma'am adu sida koina apply taro matungda adum tracking tawbasi yagani real time da agi document si karai fo yawre karam mafam da lairi comment tawri haibdu punna maktu sida koina karamai yengane haibdu hoji aina apply tawkibdu mayam du seng hanjage bako hoji ai si login tawraga agi sagi account laibjani ko sida username du nammage aduga ai si login tawraga mayam teng hange ai numit kyani sura aina apply tawkibdu hoji ki permanent resident koigi certificate mayam ado hoji fokti lakti adu engminna se ko aisia password se nam ki ge adu ka mayam login tawge sigi portal sida direct adu ka mayam dasi share tawjage adu ki jamukta sigi 9+9 si kya tare mayam sida abdu mayam na nambi ro ko adu si login 18 tare ko adu si login tawra se mayam login taw matung da si masane khogi manipur eSeba portal si la ani adu sida kari kari ma interface ka menu u ge hebda mayam da share tawjage fetang ai minasi adu sida lae ko ai desktop site ta tawgi ba ko adu si pakna unai da makta adu se open tawge adu su men u fangane desktop site ta ko adu natraga ai si piktak na mayam da su ai di clean oina ngai da makta ai si pi an ge zoom tawbu du ya de si portal sida kai gino adu sida khogi laire ko sida ina total application sida ai ki hoji amma laire submit tawgi bagi adu ga save draft 0 ni submit 0 adu gi issue hoji ambo oiraktri ai gi sida so dum application status si 0 da laire ko sida punna magi dashboard uba fangani sida go new application aduga track application download certificate tawningba edit profile se noin ure ko adu si 3 do che changage ko mem se changa matung da muka sida dashboard apply service ne khoi chang se ko sida apply service chang matam da kari kari khoi tawbe ya hebde engwin na se mem ko halla sange si kai gumbi sulai mali apply service change sida la mm sida Siddha permanent resident certificate apply aduga SC certificate domicile certificate ST certificate OBC certificate income certificate aduga employment exchange Manipur hariko application against vacancy aduga revenue renewal of registration aduga sigi punna maksi sidi khone si nabiya gani use to biya gani aduga update apply adu ada punna maksi da uba fange ko mem adu sida ina nan apply taw kibdo hoji inge ba ai karai phok yawre adu adugi da makti si 3 dot changage aduga sida apply list sida ai ingage ba ko aina taw kibdo sida laire uba fange application number aduga application name su mayamna uramani senen ure ko adu sida ai parents ki name thoe permanent resident certificate na ba ina nan apply taw kisi adu submit tawre date of submission is 28 July the taw kimni 4:38 PM da ma'am aina sige application ja jiki aina darkar evdi SIR gi damakta adu sida gi acknowledgement khogi sei ma'am da su anjage download tawga se hallaga ko adu ga ma'am da su open tawre hanjage ba ko si oina submit tawgi bagi sida government of Manipur and eSeba Manipur Portal and tho ekomem adu acknowledgement receipt ne basina aina tawgibdu sida layer application number aduga applicant name dun se layer aduga aina service aina tawrisina bo permanent residence certificate ne ba department name revenue department dagina office name ne SDO kaksing ni aduga submitted on sida 28 July 2026 4:38 PM dane ba adu application status na submitted ta layer adu sine besina bo acknowledgement receipt ni dona adu jiki direct portal se sangaga sigi view sida isangaga yengan ge mi am dawji aigi si karai de lairi have dawji si sangage sida view sida sang matam dawji sida uba fangani application status ure ko mem an be submit taw kipsi 28 July de laire adu suri submitted hal lagaina yadena ani ek taw kine ba adu gine be si adum same se laire adu ga remark please verify laire adu ga si forward ti taw greba SDO the 29 July the 28 submit tawre adu 29 da body khoigi si SDO da ko SDO kakching da moina forward tawre ba adu hoji fo SDO kakching gi maikai da gi si hoji foxi verify tawda duna lairi matam adu koi besmi am numit kyani sujal eng mem numit 28 tagi paraga ngasi date kyano date 8 ne mem ko
हजी फक्त सी करीमता लिंक ओत बताउद्री सी मफम से दम फॉरवर्ड अन तौरगे एसडीओ द लाइग्रे नदी लाइरी मैम गिसु सी गी इशू सी थेंगना बतारगदि मैम सु शेयर टोमिना सी थेंगना दे सी नबी सी नाउसिंगना अदुगा गुम सी नबा पामगदि सी अकाउंट कमेंट सेमगनी कमेंट लॉगिन तौगनी रजिस्टर तौगनी हाबदुगी मतंग दे कोना वीडियो सेमजरक मैम पामलगदि अदुम हाइबिरो अदुगा सिदा करमनि खोना अप्लाई तौगनी अदु डॉक्यूमेंट अदु स्टेप बाय स्टेप खंगिंगदी मैम अदुम हाइबिरो अदुगी मतंग से वीडियो सेमजरक मैम गिना पामलगदि इंटरेस्ट लाइरगदि अदु सिगी प्रॉब्लम सी यारिम कोई मणिपुर गवर्नमेंट नतर सिगी मरी लेनबे सी डिपार्टमेंट सिंग ने सी अमतंग मियंग चंगबीरगदि यामना फगने हाइबदि सिदे कोने एप्लीकेशन अम डाउनलोड तौ मतमदा हाइदि अप्लाई तौ मतमदा सर्टिफिकेट अम कोने सेम सा मतम यामना मतम चंगगदि याम मांगी दोन मैम अदुगी मोत डायरेक्ट मफम दु चला साबदन कोई कमीशन पीरा पैसा पीरगा याई खोली यामना थुना से अइना हाइबा ताबा थेंगना जकिना फेसबुक ते सुकना गुम्बे सिना हमना अपलोड तौरक्तना अदु डायरेक्ट मफम दु चलगना याम थुना याई हाइबदो अदु सिगी प्रॉब्लम सी अथुबदे यामना कोई मरी लेनम सिंग यामना थुना सॉल्व तौबिरगदि याम फगनी खोना हाइदि युमना फमना हजिकति ऑनलाइन डिजिटल हाइदि इंटरनेट की मतमदिना नोइनसु अयामबना साना अदु मिसागी फोन दगी कंप्यूटर लैपटॉप तगी नोइनस यूज तौनरिबना हक्तनेबा अदु सिनिगा सिगी वीडियोस तैने ई-सेवा मणिपुर पोर्टल सिगी मतंग द शेयर तौजनिबा खरा से सिमियाम की दमते हमना काना गदर खलियान को मैम सकन बि शेयर तौबिनो इस खंगजन बियो मतुंग से मैम की दमते सुम तुम काना गदम इंफॉर्मेशन नॉलेज हम सुम ट्रिक एंड टिप्स की वीडियो अपलोड तौजरके सुम बकाना गदम इंफॉर्मेशन अमसुंग नॉलेज की वीडियो आइगी चैनल से फंगबिगन दुनिया रेम खोई की चैनल से सब्सक्राइब तौर थंबीबा काउबिगनो अदुदे हम वीडियो से सोइदरो सिंदरगे मतुंग मक्की वीडियो ngai minasi goodbye।